Yaga producer w'indirimbo Tel Aviv, je veux bien Fagira Chuma Kisese uri producer w'umwaka bana tuvuganye ukuri sasa rero mukanya tuvugana byinshi so tuvugane kubyerekeye video nshasha Tel Aviv. John Lar yaduhaye video kandi John Lar arakaze cyakoze ndashaka ndababwira igihe John nibabizi hari habaye kibazo cha technique kibazo cyabaye cha technique kiba vendredi yagirisoke aba turapambana arapambana nakatagize ngo bintu bigende fresh rumva ama tumaze kuyitora naje ndika ati pucyo ndagutwara muri police abantu batijena utwara umuntu muri police never ba chevale sinabatwaye bande n'abande sinabatwaye why not twara LR umuntu dukora videos international director. So guys, get ready rero izo bari fire cyane. Okay bro, ndashaka umfasha kantu tubaza tubereka kantu. Okay, Murikira live. Oh, but ready? Yeah, to ready. I'm going to get show. Call me to the show. Let's go. To the show. Bro, ndashaka za shot. Ubereka abantu fresh. Yes sir. Ubereka ko bintu birenze. Tugiye kujya show. And then tuyage mu nyuma. Tel Aviv is also Kejo. Get ready guys. Ni upupu. Hala. Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe nagenda kwemere sinzosiba na rimwe mu bihe bigoye mu bihe byiza. Hala, let's go. Sasa tunaenda twagi You guys, are you ready? Asante sana watu wako UAA. Za let's go guys.
umugenga nkatata